Nanda Babinivina to Wanakalo, ni Rao Mebuki and the Tikwana Matavina Nikua, Naithing Nimbula, Etingo Vikanda, Suliana Kalo, Kenakaukawa, and the Tiwarakina, and the Matavina Nikua and the Babinavinaka, Wanakalo, ni Rao Mebuki Kanda, Mendatikwana Matanikua. I think we first thank the Lord for the good weather that He has given us this morning and the good life that enabled us to be here this morning. Before I dedicate the program to the Lord and pray for the day, I would like to share a Bible verse this morning taken from Genesis 45:7. Una binakatanga me doanga na tikina lega bikenda and matanga binani kuwa. Nindare de tiguna nambulan nondangon ituranga sambale o Ratu Sukuna sa Lala Sukuna na bika de der may bagadora and kena sangai me marurui nondambulan na kawitaw kay kena tigo binakan da samoy tigo raw kinango au bambautan ni ndarida ni ndarida bata tigo nambulan ni Josefa nanonangauna na Israeli. Tuku na bikenda na iboltambu ni atigo mo itspita koya na buna walanga na kena marurui na nonrambula na Israeli nangona na kai tuno koya na tikini bola darongo da tigo. Ni sembera ni ado nandendre sa batalay kweliu na kalo. Sa rede tigo na kalo nandendre na sotaba na Israeli nangona sa batalaw ko ya endo nangone mena nakawaya me sa liu kinabono chipita me rawa ni marui rawa oira na nonakawa nangone ni sembera nabi ni sembera nandrabi singalewe baru tara na bonoya aure da patati ko nambula na Ratu Lala Sukuna ebe pakato ya endo nambula sa soleliu may nakalo me mai parau tagi kenda nangaunango sa mai da kabaro ko e pida na kalelewu enda sakila na kena mararo yo kenda na kawe muringo ndina ni sa mai sinyada ba ko nangaunango dina ni sa sinyada mandanga ko na kena solile sumay na banua haleluya ya bida to ko so na ka so ni tuba mai nangauna ya me da tu nangaunango haleluya na taratal nga ni non dakawa sa tuiliu enda raida na kayo Josefa nangauna na tigini bolango nangauna artau sa pile tikina na tadi na balatan nirto abolti koya e bida na kango tukuna koya tuna koya sa ando kuni bileti na kalunga atalaya umaike koya ando ni mandaba bini binakatigo na kalau enabuni mbulaya nga sule bikenda haleluya endua bikenda liumai tartu manda me mai baru tara ko ni laulango me bakada kabo Josefa na kalunga da kaba nangauna ya kalau talanga da kaba endondo ni manda ba liu da tigo na kalawa na ba binaka ningonga na nona ituba membaleti kenda enda ba binaka ni tigo na logo ni matani kalawa na bonwale lengo biti me maroro kenda na kena kawa me da mai na mata binani kwa tuna bango kwa no God send me, don't be distressed. God send me here na kalawa batala yau maike me uliu mai kena karwa tuna kwa to make sure that you and your descendants survive. Hallelujah. Me maroroi kina nonda kawa na bika da kaba to koya dina ni sini benefit koya. It's not benefited to him but it's benefiting right now. We can na kawa ito kina ngona ni kuwa kira nonda kawa and the reda kina nando ni mandaba bini nakatachunga na kalu. Tunabango kwa he has made me the king highest official. And the reason kada kama na kalawa pakata lakina. Ela ko may Ratu Sukuna siya nindo na tamata, siya nindo na turang ataw bandonga. Ele si ko may mendo na turang lebu bikenda. E turang ay lesi de talanga na matentu. Na raw ni fulfill ta kina. Na vision na sulit ko bi ko na kalaw. Ko sa randa tu kinango na matani ko. Kembal bale. Kendo andon me ba binibinaktaki. Me ba binibinaktaki na kalaw. For his greatest gift to the indigenous, to the country of Fiji, and another Bonolo Manigo. Hallelujah. Nisulia Indo ni soli de dere. Merao ni marurikino kenda kina nanda kawa.
Haleluya, na vika sama ipakadoro ko. Kaya weekend and daray da badatiko and then doon nga may pakadere na kalo. Hallelujah. We should acknowledge God and praise Him for His greatest gift, the life of a prominent leader, the life of a productive leader, a successful leader who had given us the life of Ratu Sukuna that enable us to be here, to protect the interests of the Fijian people and the country and the people of this nation. Hallelujah. Kaya bigyan na matawin na ni kuwa nakalaw nga asuli kuwa may malatikyan na singa ni kuwa batikiran nun dakaw. Kaya malambali pala lang bigyan da ninda tiwang go celebrating the visionary leadership. Kaya baka metumani nilaw lang go and anon rakila na belutaki nakasa tiko ni mataka meralutaki kyan da binaka and anon nilaw lang go. The leader should be a man of prayer. Na belutaki nandonu meturanga marama tamatanda umasu na masukan balbalan namu keep on trusting God na namu para rabbit yung abuan na kalaw na bengaw na tudoko na namu mbula na namu belutaki na namu nakasulibi ko na kalaw para rabbit at yung abuan na kalaw balada tuna koya para rabbit na namu law biyaw e nangay pandandon tatyo ko na nonda sala e namatabi na ni ko. Kebaka anda via maroroya na matanggali velo tagibango na matenika na tamata metamando masu. Kaya nagkaroon balalaka to be filled with the word. Me vaccinated ko na bosa. Man of the word. Na bosa ni Kalau. E dua nga na ibola ito ko na nasinga ni kuwa na noa kina singa sa bermay. Na ibola tambo. It's only the Bible who tells us the future, the present, the past, and the future. Only the Bible. There's only one book. Na ibola tambo nga na bosa ni Kalau. Satu kina na kambala tikyanda. E nangaw nango, kinangaw na sa bermay. Kaya dua ibinakata. May baka ng bulang ko. May doon ng bulayanga. May tamataba kasi na ito kaya na bosa ni Kalau. Balata na bosa ni Kalau. E ka na may kasa tumayo ko. Kaya nakatulog kanyo ito yung abiganda. And nandun may fascinating na alotamo ni Kalau. Be filled with the Holy Spirit. Tunabango Jisu, wiki birnana tisepeli. Ebinaka mulako, melaka maindua na alotamo ni Kalau. Who will tell you the future? And atukuna ko na bika sa tuilugo. Kebasanga na alotamo. Without the Holy Spirit, without God, we can't tell the future. There will be no visionary leadership in the country. Ketiwa na Kalau na alotamo na nangyareda ni mayaw na ilang lako and day and na benefit ng wanan da sol-soli memory matradaba na itumatubay ba Kalau o kwa sa rin na tiyo na kati ko iliw. Hallelujah. Ay na matabi na ni siya ni kuha o bambuta ni matataya. Hallelujah. Na matabi na ni kuha na alotamo nga so ni tinigaw na tinigatolo na pati kilabi kimdo na beka and na yata memory. Hallelujah. Dasang mandani kila na bula pangayalo ni Ratu Sukuna. Nda kilangan yo kaya kadib ko na Kalau. Na veluta kilang may buwan na Kalau. Natura nga ilang may buwan na Kalau. Ningay sudu may indo natura nga sa equipment ko ito na Kalau. E na bika may liuta gira kinanano na tamata. Iya kaya ngay tiko na Kalau. Hallelujah. Kaya ngay bako ko tiko na koko ni Kalau. And there kina na velutaki. Hallelujah. And I maintain taki. He will sustain the visionary leadership that was began in the time of Ratu Sukuna. Hallelujah. We will continue. Kaya makakaitiyo na Kalau. And namatani ko. Turang kimami babi ni binaka bikim ni. We continue to praise you, Father. We thank you for your word that you have given us this morning. We praise you and we thank you for the life of Ratu Sukuna. We acknowledge your gift, Father. We thank you. We praise you and we glorify your name. Father, we dedicate this program into your hand. Kimami sa tatuna ka na program go bekim ni. Kimami ngandra pa mo ni belu tay tinga kinanane mami Kalau. Nabi ka to da ka kami loko binga kinanedam ni. Igo nabi pangalati-lati to ko. Igo sa basura kita ni nakaukawan niya de Jisu.
Igo na be matatao, igo na be nagidani tamata, igo sa ambasura gitani na kaukawan niya de Jisu. Imam sangay masu sang natani, na dam ni dondo nga Jisu, na ibang bulan din na dondo nga. Nakawali munda bang bini nakataka cukup nata mata ni kelu na buku ni posa ni kelu rongo cukup weekend na mata ni kuah rani bisa mai cita kata cukup ken na ikau se na imbole ni ken na menggarai bisa ka cukup na song ni Ratu Sukuna ya na boli kuni nonta panua ka waktu kai saka cukup na dimbi taki ni value taki ria o na boli kuni nonta panua se na celebrating peace and leadership in the north. We thank the man of God for the wonderful sermon this morning. We thank him for the time taken for us to be here and for us to hear the word of God, aligning it to the theme of this year's program, which is visionary leadership in the north. To all our audience this morning, as we acknowledge the presence of our chief guest and our invited guest, together with the man of God that is here with us this morning, we also would like to extend our warm welcome to our students from Labasa Cluster 1 who are here with us this morning. Ni saya rabina karangoni, nabukun na turangan minista ni bika begitu kei, patalaki na turangan na wini bola tundi, saran tambe sakat cukup na ibu ni minista, yang matakan ni kuara bangan tambe sakat cukup na tutu ni bilu taki. Sabang uli sa katsika ini na kinta bagi weekend. Ni kinta bagi tali tsinga nangkas ni buli. Would like to also welcome our teachers for you to be with us here this morning. It brings us a wonderful presence of being here in the north. Rawan na sigana no arachu ko buli ken na tadinda na primary school. Yesterday the primary school students were here following the same program which we are about to start. And I was mentioning something that the north is always a special place. The north is always a special place. Travelers and explorers, whenever they lost navigation, they always look for the North Star. So for government to hold this year's Ratu Sukuna Day celebration in the north, it's a wonderful time for government to take direction into the future. And with those few words, I would like to also acknowledge the presence of our chief guest this morning, the Kintabaka Chukunanta Pulang Intokai. He's a prominent figure in the north, and he's here with us this morning. Rangwanya turun lang uno binakanggo mi Kintabaka Chukunanta Pulang Intokai. Rechukaraw Batiki Kenda. I will also introduce our chief guest to us. He's none other than the Ngone Turangana Timbua, a prominent figure when we talk about Bonolio. Let's give a big round of applause to our chief guest this morning. The late statesman Ratu Sukuna is a scholar, is a soldier, and is also a chief. So for us to have Makutu, Nagagavoka with us here this morning, the Ngone Turang na Timbua, to accept our invitation, it's a privilege to the organizing committee, it's a privilege to Ministry of Itoke Affairs coming in as one of the powerhouses in Bonolio, and with this year's theme, as celebrating visionary leadership in the north, it's wonderful to have him with us this morning. Turangan sa kana Timbua, nabukun sa kana turangan na talay, na minista ni bika itu kay kimi mga binibinakataka sa kana nomini chikora na mataka ni kwa. Mga binibinakatay kina nomini din koma sa kana bisurito kila ni wait sa katsuk may namadawa dua ni kanang karabi sa katsuk ng bosili wa turanga. Tali sa kana ni din koma moni may chiko moni chiki sa kana ni kanang karabi na song na mataka ni kwa. Tali ni bisa may chipata kina na ulutang sa katsuk ni nonto song ko siya na kana dimbita kichiko na value ta kirayawa na buli ko ni nonto panua. We can then sara-sara sa katsuk may kikenda talanta chiko lomendara to those of us here in the ground. The two current figures that are sitting up here with us this morning, they are both from the province of Moa. So it's wonderful to have them with us here this morning, our chief guest and our assistant minister. We thank them for accepting the invitation, and we are looking forward to the keynote address that will be shared with us this morning.
Our chief guest was once a former employee of Ministry of Ito KFS. So it's wonderful to have our chief guest with us here this morning. Ratu binakasabali una nominating ko manabi sureti. Kila ni kima mimara ni kima mireda ni nro ndabe saka tsuka na turanga biokani. Nro dabu saka tsuka ni na boli kuni nanda banua. Na buba le turanga ndui maru saka tsuka na kena itapi. Ang nasing ni tarasa ka pambala bunangona to those of us this morning and to our viewers. We'll invite our chief guest to come and deliver his keynote address this morning. Pinaka. Ai wala tambu e kaya tikumbe kaki behita. Minda tui na sala wakara rai. Da rai daun dai laho makawa. Si via sala re dua mentang kai mai laho tiungahina. Tikumbe ha dela ni bonua baka turanga idau matalibu. Non rai tiu angone turanga tui maduata. Tiu bermbanga angone turanga tauhi wasabulu turanga tui Labasa. Ina dela ni bonua be hai kumbuna non rai tiu angone turanga buni walo tui kamba. Ina lo manike na mata ni tu bewe khani. I mburin basangan non rai tiu be angone maramambale roko tui nreheti. Ina mata ni tu bewe khani. Ina lo mambe ni mata ni tu bonua nganga. Ina lo mambe ni mata ni tu bonua na tobata. Tiu bermbanga turanga administan ni beha bakai tauhei. Akhirnya berumbang akhirnya turang ay buge ni minister ni biha bagai tauhi. Ihi miau do sarbe ha bagai lesi ni tambada kay tauhi miau tigorawan ni kuwa. Turang talay be buge nalo mambeha ni onda wasi na bualihu. Imiau beha liu ni be tambana nalo mambeha ni be tambana ba mata ni tu. Miau mai dambung bula tumbeha na lo mambeha ni bonua baga turang ay bonua lebu. Sa hali buah marau apa bina kana matakabula re ni buah. Apa bina kata gitu kumbe apa lebu miau ya lore, miau ya lomare. Ena buni onta mai sota ti kumbe apa bubale na matakabula re mbega ni buah. Apa bina kata kumbe ina tambada hada tauhi hina mata ni tu bata kini hokea. Ni rauni na numambe ha indu ngauna. Me haumbe mai hina rabana numiti hangone turanga talai sambale. Ina lo mambeha ni onda ya ni anu baka turanga ipan walebu. Merani tamai marau tahina batabi rombanga ali ni yasana itolu. Aon rambula turanga talai sambale ngata baka bina ka lebu ni ralo mareti go rayalo reti go. Merani rahau tambeha maya bingkarabi hai batahaya on tamai marau tahina. Aon rambula ngone turanga talai sambale enandi alambeha ni onda panua. O kaya o titigombe kaya indua tihini bola tambu menda tu nasala kabararai dan di bondai laho makawa si via salare indua tanggai mai laho ngagina. Bagi tambe ha turanga maramai na lo mambeha ni bonua baka turanga bonua lebu. Lo mambeha ni tigo baka turanga ilalanga besi kena idau mata lebu. Ena lo mambeha ni tigo baka turanga idau ni tambua. Ena yang amin dasaraban beha laho makawa. Dasaraban beha indua laho kanta salah ho timbai mai hina ralaho mai hina untang kasi kaya tiwa bosan di bola tambu ko hebe ya salare dua mintan ka mai dingi tahina na yang mintan ka ilaho hina baka be khani dan ka ilaho be hina baka bubale ena mata kabula rembe kan di huwa hina be singa be tarabi ni on tambula mi ona bosot yau ni mai bosot ti gombe ka baka buan ni hinta bahini hita bata ti gombe ka. Ena bukumbeha ni onda tigo bole na vanua o Labasa na lama beha ni hena tigo ni bengkarabi. Kau nangutan beha meu na tomana beha ngui tugu na bukumbeha ni kena ndolabi asongo. Ena matakabula rembeha ni hua. Meu sa tigo beha bulangi ena lama beha ni onda tigo beha pakai lesi baka mata ni tu. Meu tigo beha rangone, tigo berbeha ngangasi ni buli. Miau rabing karabi ti kumbeha vehita na matakabula rin ni huang. Pati miau todo ko sarambeha dati ko nasonggo ni ona pa kananumi ti kumbeha ambulan ni turang at talay sambale Ratu Vanaya Lala Sukuna. Kando kay sa kabiyaw may indolaban na nonda songgo.
e na singa ni kua e na bungni vei sureti e apango le sakaya ni nei tiko tiwe da kauni tambua. Au na bosa tiko nei ulutanga sa pakarau tagi tiko we are celebrating visionary leadership in the Northern Division. Sena kena sole butaki na vili utaki rayawa e na bualiku. Ongo e usutu ni non ravingaravi na turanga na talay sambali o Ratu Sukuna. E non rasa sangataka me maruroi kenda na kawai tau kei kena non da kawa era muri tiumai na vei tuba era ambiuta tumai me buke kenda ka maruroi kenda. Kapakaki na uira na vei mata kanta mai bula vei maliwai watatu e na ngauna ni kua. Au wambauta ni sama tatatu vei kenda na ibola tugu membaleta na turanga na talay sambali. E rua saka na ka veka ambimbi ka matatatu vei kenda ni kua. O yana non rasa sangataka menda bolai na kawai tauke na ibola ni kaumbula. Ka visi mati na non da bolai na kenda umaningele. Indua na isoli karawa ninda kaya ninda bakalunga tatagi kina na kawai tauke na ngaunongo. E na rua na non da vili utaki matau me bakataki Ratu Sukuna au nuitaka ninda na tubata menda na tomana na kena daga taki na non da vei tiki ningele. Me bueta na tiko sautu ke na bula binaka e na nonda vanua lomani o viti. For the sake of non-Itauke listeners, please allow me to elaborate in English. Ratu Sukuna stands as Fiji's typical visionary leader whose foresight and wisdom continue to influence the nation decades after his passing in 1958. As Fiji's first Oxford educated indigenous statesman, Ratu Sukuna masterfully bridged traditional Fijian value with modern governance principle. His establishment of the Native Land Trust Board protected indigenous land rights while enabling economic development, testament to an ability to balance preservation with progress. Today, we gather to launch the celebration of the life and legacy of one of Fiji's greatest leaders, Ratu Sefa Lalambalavu Vanayaleali Sukuna. His name is attached in the annal of our history as a chief, a scholar, a soldier, and a statesman. He will also be remembered as a visionary leader whose foresight shaped the very foundation of Fiji, of modern Fiji. Born in a chiefly family in Bau, Ratu Sukuna embodied the virtue of leadership from an early age. His journey was one of resilience, intellect, and unwavering dedication to his people. He understood that leadership was not merely about holding a title. It was about service, sacrifice, and the courage to forge a path for future generations. Born in 1888, Ratu Sukuna was destined for greatness. His education was exceptional for his time. He attended Wanganui College School in New Zealand before pursuing higher studies at Oxford and later at Middle Temple in London, where he earned a law degree. His academic achievement made him the first Itauke to graduate from a university, breaking barriers and setting a precedent for future generations. Ratu Sukuna was not only a scholar, but also a soldier. During World War I, he enlisted in the French Foreign Legion, where he displayed immense bravery and was awarded one of France's highest military honor. He was injured during the war, and in the display, you will find his letter to Governor Everett Imthom, asking him not to mention his wound to the people of Fiji. His military service did not end there. He later played a crucial role in recruiting Fijians for World War II, ensuring that our people contributed to the global fight for freedom.
Beyond his military deeds, Ratu Sukuna was a champion of Itauke people. He was instrumental in establishing institutions that safeguarded indigenous Fijian land and identity. His effort led to the creation of the Native Land Trust Board, ensuring that native land was managed effectively for the benefit of all Fijians. He persuaded the Great Council of Chiefs to support the leasing of surplus native land for agriculture and commerce, recognizing that economic development was vital for the prosperity of all community. Ratu Sukuna also understood the importance of preparing young Fijians for leadership. He believed that education and governance were key to securing a strong future for Fiji. His vision laid the groundwork for the development of capable leaders who would guide our nation through independence and beyond. Leaders such as Ratu Se Jojo Kambau, Ratu Se Penayangani Lau, and Ratu Se Kamise Semara were prepared during the era. They were both chiefs and leaders in government. Ratu Sukuna's legacy is one of wisdom, sacrifice, and foresight. He was a man who saw beyond his time, ensuring that Fiji's indigenous people had a voice, a future, and a place in the modern world. As we reflect on his life, let us honor his contribution by continuing to uphold the values he championed: unity, education, and responsible stewardship of our land. Today, Fiji faces the growing challenge of drug abuse, requiring the same visionary leadership Ratu Sukuna demonstrated. Combating his crisis demand leaders who can envision drug-free communities while implementing practical solutions. This includes establishing comprehensive rehabilitation centers, creating specialized drug enforcement units, and fostering regional cooperation to disrupt trafficking networks. True visionary leaders would also address root causes through economic opportunity creation in vulnerable communities. E nandondo mena valuti na wainganga ni bibaga matinitaki. Ke baga senga e sana senga ni na kawa merna vili utagi vinaka na ngauna mai muri. Na loma ni onda panua baga turanga na loma ni panua hobiti na loma bega ni panua baga turanga i panua lebu. Ai kau bega mai da ni tambua na matakabula rembe ni hua. Minta na sasanga ba kau sa rendo i tuku rapakan dewa tayo na tikombe haturang ay tala-tala na matakabula rin hua. Minta masua kay witi, minta masua kaway tauhey. Minta lolo, minta masulahin na ang dandel ni Banua, minarain ng basi kahari. Minta na sasanga tahin na kalo baka tahin ni Hokea, may walin niyon dan renre. Baleta tamata hita baka tahin ni kita po sa bimbi mo na kaya. E baka itapa-tapa nga, panuwera ni tapahin na tamata. Ia kalau baka tagi ni Hokea, o bambau te na matakabula rin ni Hua, e naran na buhay kita, may napalutihin ang renre, nasala ko durumati kong beka, e naloman ni Onda Panua, e napanua raramba ko biti na matakabula rin beka ni Hua. Secondly, education represents another critical frontier where Ratu Sukuna leadership principles remain relevant. Fiji must reimagine its educational system by incorporating and enhancing both technical skills and cultural values. Implementing curriculum reforms that emphasize critical thinking, digital literacy, and entrepreneurship would prepare students for global opportunities while saving local needs. Additionally, a leadership development program in school could cultivate the next generation of visionary leaders. Moving Fiji forward requires leaders who, like Ratu Sukuna, can unite diverse communities around shared goals. By investing in leadership training across sectors, encouraging women and youth participation in government, and creating transparent decision-making processes,
Fiji can develop the leadership ecosystem necessary to address the complex challenges while honoring its unique cultural heritage. Meuna tinia o biba na numisa katiungay na serino ng damatan nito kapag sa katongko ng gangana. Blessing grant, O God of nation, the Isles of Fiji, as we stand united under noble banner blue, we honor and defend the cause of freedom ever. Onward, march together. God bless Fiji. Through visionary leadership, we must work together to build a better Fiji through God's glory and blessing. With those words, it is an honor and privilege for me to officially open today's program. Pinakasakabalib. Napakalib. Pinakanta baka binibinakata sa tsukuna ng tabulang indokai na buku ni Taibia na mataka ni Kua. We thank our chief guest for the wonderful keynote address that have been shared with us. To the students, I hope you are listening to what our chief guests have been sharing with us this morning. So for you to be part of today's program, you were also part of Ratu Sukuna's vision when he was pushing for good education for our chiefs. Cukup waktu orang sakai takau ni tambua, na bukunda sakana bilu tai kena loma sakani tampa taka itu ki, randa bisa kacuka na beka muni na turang sakana ibu buki ni minista, na bisa kacuka ni tali ni kelusa, tabu kacuka na papi ni binakai na buku ni tabi, yang karai bisa kacuka na mata kani kuah. Mata iki mami baka bini binakataka sakani ki mami rongoda na nomuni tuku ni tabu sangai na bosa baka takau ni tambua. Rongo binakasaka ni kima mirongo kila ubiti talangai rongo saka juga na mataka ni Kua kima mi wakila ni baka utona na tuku ni wasia saka juga biki mami kara rongo saka juga na ngoni kan dua tali saka tungan ciki ni songko na lomba ni madau saka ngona kena baka bulong tagi saka juga na non rabosa na luben ni raw saka ni sureti ni mai biar taka saka juga na nomuni tutu na bosa sanga ni nomuni ndeli puno kimsa baka bini binakasaka waliu na buku saka ni nomuni waita bisa juga na matakan ni singa binakan ni Kua. We can darangon and juga na matakan ni Kua and to our government officials that are here with us this morning. After this, I'll be asking our staff from Maduata Provincial Council to galan our chief guest. Once we galan our chief guest will have a tour in all the booths that are here with us this morning before he takes a rest in the VIP lounge, which is on the left of where I'm standing. Sa tabu sa juga na babinibinaka bikin tarangon niya na mata kabinakan ni Kua o kila ni na uting ko nangandi juga ini na nonton bulang into kay nangon ni turangan na tuimbua nangandi ni mesar-sara na be bude baru taki sa kacuko kau bakal nuni sa kacuko nimberin na bakita bikira ninta na stabira sa nanto na kamaru taki menta na stabira ran to bulang into kay dirangandi sa kacukian patalang na bikin tani legislation to government officials. If we can be on standby as we welcome our chief guests into different booths as we start off with today's program. Bila sa kanang malini po saya, usa tabut sa kinababi ni pinaka, usa surya ta sa kinana itokani, loma sa kini bali wal niya sana. Pero ning karabi sa kanon ropa solo tay kinanda ulang into kay niun bersa kanina surya ta sa kana turang sa kanay bugu-bugu ni minista. Kaya nilita ka sa kay ni non na sara-sara sa kay ni na booths. Yan ang matakan ni singa binakan ko. Pinakantasan na surat sa kacuko na turangan na assistant minister patalaki na naturangan na director operation ni ito KFS board. Terus ni sana nanti ko
sara-sara sumbu saka cikai na nonta bula kinto kai ni mer ni mai pakai ngata kisaka cukai ndo na ti na matakan isinga saka ni kwa Weekend saka na cugurawe na lomani rarana Subrail pako kilani pangoli tali cikai ni na weekend paki weekend na matakan isinga ni kwa anda kinta bagi saka cukai na kena mai doi numa kita saka cukai na katolu ni singa ni kena maru tagi cukai na Ratu Sukuna di au nanu me wasia weekend ento itu kutu ara wasia na turangan na itu kini sola Ratu Edward takumbau ena nonra apos ena ken dona tambah kini lalakai na cinika diwa sang bulu kelima dona bos bimbir bagarita kana turangan itu kini sola era bagarita kasacuk ke baka mendana nanu Ratu Sukuna dina mendana baka botu ya me kata baka binaka kamakari sara ena nonda rauka ena nonda ngungu matua kena nonta nguta kana taka nilinganda me sina ina nonta lololo ka sombi na nonta titi ni sa ina kilewu ni sisanga ni Ratu Sukuna na tiku binaka ni kau itu ki kene balen na nonta cuku saka na mata ni kuwa tuola wa tuolu wa present here at Subrail Park ground number 2 we hope that whatever message that you will be able to take home regarding the late statesman you will carry that vision. It will carry that traditional leadership and the roles that we've been playing in our different communities. Pinakani nda juga na matakan ko kila ni ado dali singa meni tuku nanda tu matambani no bisar tu sa juga na matakan ko. Ratu sa ker juga morto ker nindu na ratu itai na matakan ko. Mendu na ratu display lilai ni ber ni ratu na baga dingwani. Au kila ni sandola juga na be bul sendan dua. Dana teka buya na sana reciki na turangan na bulan into kai reciki na balilada bula na sanggi matau ciki na Fiji Museum watalang kina na muni bali bola ni Vitor ngi benua kina na muni tambana ni tobo kina bosa baka viti watalang kina na sanrato ciki na tambana kata ni obisa medam namborisi batikirito na nona cimi ratau ciki kina Rosen beret cuma mau tamai rugi bati kiti nai rugi rau nang wale tel mai ni kuah asan ratu na tambah kata kini bisa rau tau cukup rau cukup kina nai tokai ni main Truth and Reconciliation Commission rau ndabe cikina nai tokai ni nimberan ni na reda ini na kata kini lingar lili saka cikuk na non ratu na isong baka marama ni asana baka turang maduata baka binibina katakan ni racuko raw batiki kianta tika bumay na singa tu city eta bumay na singa ni kuwa ay racuko batiki kianta na songko baka maram nabalada rokan may rara tu cikina na Ministry of Youth and Sports weekend enta singa ngoli cuko may rara watala nga kinoro tu na tambana nimbula ay ratu cuko raw batiki kianta ay namatakan ni singa binaka ni kuwa ratu cuko na tambana ni wai okila ni ratu na tambana ni wai ratu cuko na noli ada basara cuko na mbongi kila ni sa teka bu mama ta cukunan raki sombe kan nangan rawa cukuna vital no ni tangki ni wai na mita ni wai wo so na ngono ni bengkara bi bang ko nda uroro tu na kena rawach ratu sa cuku mai kina na itokani ratu cuku rawa na mata ni kuwa ratu cuku tala batake kianta na FCCC na tambana ni soniaya bi kita kan tangoli cuku mina koro sombe ka bi kianta ndaba kentin cuku ke wanda kila ni sa sule ucuka na kanda bolita kanda lere dirtu tele na FCCC ratu ucuka batike kenda na mata ni kuwa anda ba bini bina katalangan ni ratu sa ucuka ni toka ni maina tambana ni ngele marui sana TLTB ena sangui mawi kena mata ini tent ena sangui mawi dana reda ni ratu ucuka sa kena na itoka ni maina national archives weekend rangone ni wochi na nonta bakaita binda sanga menta duruma todo ko na bude rachiko ke bakaita na bude ko binakata mo na rede kine lebu sara na itu kutukum baleti Ratu Sukuna na bude na sangki matau na non ratu bude na National Archives au nuita ka ni ninta na laki bakaya ngatakan takute sonaka au kila yang bagi mengko nang karabi tay la songo ko sana sona itu kutuku ko sana maro era chiko Tinggo minta licingan na bibukan tita gina matakan ni kuwa sarto cuko batiki kianta na kamba ni FBC aureta ni rito sa cuko rawe rara na matakan ni kuwa cuko batiki kianta na ita miliki batalang kina bulou ndabi kinta bagi cuko
kila ni soli chuku nan raki ni songo na mataka ni kuwa nantaka mbani na FBC ena buke kenda chuku ena kena bali lidi sikeni na tuku ni nonda songo au kila ni Ratu sa chuku talanga bate kenda na Fiji TV kene mbale na nonda songo na singeni mataka kia bakanta warong chuku mai ve kenda ta sar sa chuku na nama kani na siama chikeni na lolo bate na ena station na lolo na porokara merua kana pakaliliti chikeni kina na tuku ni nonda songo ena singeni mataka yana singa mandangani ko kila ni sa tega busa ka chuku na nonda songo soli sa ka chuku mandanga bi DJ mendo na share weekenda ena mataka ni singeni ko